حنفیا آوی بدیکه و راست آوی جیوه دخواه. هر نشتجه که ویانا دامه جوی تایبتمندی وردگره. ویانا شنازیه به چافکانین خوین آوه دیگه. Wien ist in der glücklichen Lage, dass wir als Vienna بکیف خوشی دواره چافکانیان آوه ده دروشکه گلکی باش ده یکم آواوه و خوارنه یا پیویز بو خلکی هیه دویم جی کوالیته آوه گلکی بلنده و سیم جی سیستم آوه با آوه که هاتیه دانین کوشیان آوه روبروبونا کریزان هیه بدوراهی دهان کیلومتره به هزاران کانی هنکو بریوان لویانایه. آوا همو کانیه که بریا خوازایی و چیگیری دیچه. باشیا ارگانیزه کرنا چافکانین آوه بالا گشتیاران کشاندیه. اف نافچه یک نافچه دولمندین وینا بو چافکانیا آوا پاکش یا وخارنه جوه دره آف بو نوا باجار وینا تیوا گواستن آوا وخارنه یا ویانا جیچیاین بلنتین آلوه بدو بورین سرکی بر به ویانا تیوا گواستن کو نافچه که نزمه دریجاهی هر یکی جوان نزیکا 7 کیلومتره بوریا هجمارا یک لعالی جوره و بوریا هجمارا 2 لبشی جیره. بورین کو آوا چیاین آلوه دگو هزن ده تونیل دنه. تمن وی سیستما آوی زیده 105 ساله. دوی سازیا تایبت با آوه ده نقشه جیرخانه آوا ویانا هاتیه دانین. جبر آف پاقجه بدریجاهیا ویریا دور و دریش آوه گوهستنه تفیلترک بو پاقش کرنا آوه نهاتیه دانین. Wien hat eine lange Geschichte. وینا دگرو دیتنا آوا پاقجا و خوارنه ده دیرو که ویا دریج هیا. ده سالین در دور 1870 ده آوا وی باجاری پیس بو و دمه سیاست مدارن ما بشیورا لگل شارزایان بریاردان چافکانیا آوا وینای دابین بکن کو پایتختا امپراتوریا آستریا بو ددمکه ده کو کریزا آوه یا بشکی زیده یا ولاتن اوروپای هیا تپرسگریکه که وینای نینه روبری آوستریا نزدیک 85,000 کیلومتر دوجایه. گمی 17,000 کیلومتر دوجا بو کاری کشتوکالی و پیشازازی گنجاوه. او 68,000 کیلومتر دوجا یکو دمینه جشینکاهی کانیو گول باغو دارستانا پیکته. دلیسته که بانکا جهانی ده یا تایبت بریجه آوا بخارنه بو هر فرد که آوروپی دی یک ساله ده دردی که وکو ایزلند دپلیا یکم ده هر نشته جهه که وی ولاتی سالانه 482,000 متر سیجا آف دگیه هر نروژیک نزدیک 72,000 متر سیجا آف دگیه فینلاند به نزدیک 20,000 متر سیجا دپلیا سیم ده آوستریا به 6,000 متر سیجا آف ده ساله ده بو هر نشته جهه که وی ولاتی ده پلیا دازدمین ده. بگشتی آوستریا زیده 86 میلیارد متر سیجا آوا وی یا پاقش آوا خوارنه هیه. اف در نافچه پورتو توله یا ایتالیایه. به هماین سورو سپی ین سرستونین چمی پوی ایتالیا لباشور اوروپای دردکه و کنی و آوه داکتیه. دما 20 سالین بوریده 4 سالان هشک سالیا سوک چه بوه لی یک جوانجی بقاسی هشک سالیا ای سال نه به باندار بو
İsal ava ve xwarinê jî nema. Tenê xwê di çeman de maye. Magari nel periodo centrale dell'estate. Bi dehê salan jiyana xweş ya Ewropa duwarê keşûhawaya hênik, azmanê te jî ewr û têrbaran û ava paqija ve xwarinê niha ketiye bingefa guherîna keşûhawayê. Li gor endeziyarên jîngehê bikaranîna ava bikarhatî pêdiviyeke giring a vê sed salê ye. Bikaranîna avê çawa ye. Nêzîka ji sedê heştiyê ava bikarhatiya cîhanê bêyî wê ya bêpaqijkirin belaj diçe. Ji wê 520 dimîne beşekî kêm tê paqijkirin û tê bikaranîn. Paqijkirina ava germav, cilşûştin, melavangeh û navçeyên pîşesaziyê gelekî bi kêmî tê kirin. Lewra kanalîzasyon zererê digihîne jîngeh û candaran. Divê ava bikarhatî ji pêkhateyên pîst û bijehr bêpaqijkirin. Bi vî awayî jî li çend cihan tê bikaranîn. Li destşûk û tuwaletan, avdana baxçe û navçeyên kesk, şûştina rêyan û dînamoyên firokeyan û amûrên pîşesaziyê. Herwiha dibe bu navxwezayê bêrijandin an ava ve xwarinê nav botlan jê bê amadekirin. Li welatekî wek Singapurê ji ava pîsa pîşesaziyê rojane 900 lître ava paqija ve xwarinê û ava bikaranîna rojane tê parzûnkirin. Bikaranîna avê serwetekî geleke giring e bo wan welatên ava wan kêm e. Paqijkirina avê destpêkê bi derbaskirina di fîltereke gelekî baş re dest pê dike bû dûrxistina pêkhatên pîs. Duem fîlter hûrtir û bihêztir e ku tenê rê dide derbasbûna avê hemû bakteryan û vîrusan kom dike. Di qonaxa siyem û dawî de tîşka jûr a binevşî tê bikaranîn bû ji navbirina her pêkhateyeke pîs û nexwestî. Ava paqij tenê ji sedan 2.5 hemû ava zeviyê pêktîne. Her çiqas beşa zêdeya mirovan dilê wan diğele avekî vexwin ku berê hatiye bikaranîn, lê êdî niha paqijkirin û bikaranîna ava bikarhatî bûye pêdiviyeke jiyan û jîngehê û rehendeke civakî û aboriya bihêz jî li xwe girtiye. Erdê beşek ji rûyê xwe yê keskê berê avêtiye. Bi rûyekî hişk û germ derdikeve. Xwe guncandin li gel keşûhewayan û pêdivî bi hişyariyê ye. Dibe jî siber û jalzeviyê zêdetir bû awan be ku di dema ve xwarina qedehek av de li dabînkirina qedeha duwem bifikirin.